Laos buat fong ida ma ita dalam rumah ema se consider ema seluk tuir buat nebe ema iha. Ema se respeta ema seluk tuir status sosial kahare liu ba ema ni aparência. Ba ema nebe riku ema nebe kareta iha ema serviço dia ka ema osang iha ema se tane as respeta no considera lo sira. Mai be ba ema nebe bain-bain ema nebe sang la iha ema nebe kia ema sempre ia tendência atau akribi no hateke sira. Pematan sorindet kahare sira la vale liu. Kristo mo sane-sane. Ia ni muris fating Nazare. Ia naba ema Nazare sira. Hari ini la vale. Ema la respeta nia, ema la kuisimu nia, tambah nia badang ni oang. Ita kuandu hari ema selu la vale tambah det, ema ne kia, ema ne laya sesang. Neha nesang mos ita insulta katolok maroma. Mudar kriador. Basa ema totu igual kahanesan det. Iha ninia matang. Laya ida makliu ida. Proverbio capítulo 17 versículo 5 dehang kata sese det mak nebe goza ema kiat kuliah at bania kriador tambah ne ketare ema tambah det ema kiat ne ita kuliah at ba kriador ba maromak liure David mo sanesang ia ne tempo naba ia ne familia rasik la respetania dan la considerania anesang familia anesang uang ikung tambah nia bibi atang da rumah hasane mak dari rumah ia itane moris sempre acontece ma ita itane familia se respecta ita wangire ita ia itane kolega se respecta ita wangire ita ia se simu ita wangire ita ia wangire buat palo debe makalo sira bele simu ita maibe ba ita sira nebe mak durantane emare ini la vale emateke ini mate ikunde dia khela widadu na fati ini fuang basa ema bel hare sena mak oing mas mabe maroma hare seda mak iania itane fuang larang ya Samuel kapitulo 16 versículo 7 ina ba dehang laos buat nebe emare mak maroma hare emare ba buat nebe iania matang mabe nai hare ba fuang na fating kuda di itane fuang wangira emare itala vale na fating esforço ang serviço makas tambah itane futuro ia maroma ken limang laos ba emanebe mak hare itala vale na fating sadere ba maromak Jeremias capítulo 17 versículo 7 ena ba dehang bensaung ba ema nebe biar ia nai nebe tau esperança ia nai na fating sadere banai biar banai no tau esperança banai no serviço makas na fating futuro ia maroma ken limang laos ia ema limang dalam rumah ema agora ema rei tala vale mabe apa mairua ema sirne mak seus ajuda palima ita tambane labela re ema ba sena mak ema iha tambah ita la kar futuro maroma makare de futuro